Manipur State kang hapling a jok khat khati pen lahorijan angkang malongda krim si masong si thek pon long. Arlongwoti LP School a hem kimi ki kim tang etlo. Jaipong along phangkidong a puthak cherok togamai kangni. Adap ke me kardom nani tum donam hansta meni pajiriklo kardom pina birta arjuik tha. Kiram tang chiklo i jona prang malom Manipur along dorapet maitei pen kukia tumangbong schedule tribe putha kache ton te jok charvo dudlo. La sojok pinirni anta thang alam kang samjana thu ki bang jok monsam thiruni derasonsi thekpon longlo. Kacharvo kang sam sedera jok Manipur an kedamji gari motor anta cheleng bang videtlo. La sojok khat khati lahorijan hawar la pen NH thongke ba sirke ba towar anta gari motor krim sim sam asonsi thekpon long. Se karbiong long live kilan hapan kardom bajirlo. Non nili keduke dak khot khoti hawar karbiong long la pen Nagaland la bangso hoi lo angkang lo. Nili nanglu tuma phan kepaklang ponji la pen kepachini ponji polam ke lain lo je kedam tang hiti ruithom ba ruipli ba chiklo jon nedolo Manipur along khai yang bong kacharwo pen jok ang ton amat Manipur hawar ing hap check lo ing hap check amat nona bangke haladaga bangke suluk sudak sidolang labang so pen jok gari motor bangke kang hap jok chileng le derlo Nasinili kipugang tung alam ngalahan lo no nilitum ladak National Highway 39 labang so towar pen damsi Dimapur lutpo Dimapur pen damsi Imphal Manipur andampo labang so towar pen si hodak an pelipo lalote Manipur ke dam ya phan ongdong agari hormu hotar haladak ani wang tame chilengdung ason si haprang theklong taminon kangkir pen ajok non la tirui thom rui pli ba chiklo yone dolo la bangswang bong ke gari motor cheleng le dak si krim sim sama son si thek pon long lo ladak khot khoti hawar non nili tum la bangso footage long ke baklang pon ke la hen lo je lan ana parking ke the tame dak balaji parking pon lo la bangke dak kom se kom jum nai tame hum pharo si ra phokya hum pharo hinni la bangson ki janga parking lo sitame dak tame krim sim son thek long lo towar maloma sitame gari motor ave pinan lo la poson si aponang le rok lo la si isi khai pen khai ka charbo lote akisung ke alang tum matha ta hai je Manipur long alam meti pen kuki tuang bong si ka charbo puchot ta hai bon sitame la dak akisung make ka do ka we masisung dun plang lo Athe khat khati la pen lahorijan habaralong thedung truck parking hahu anta gari motor kabe ing thai dang asonsi thekpon long la sojok ki ongdung bepar biha kekle matun tenta kaning ripon dutang lo athe ongdung a hormo bangke Assam pensi Manipur state an kepon la sopena jo pinang atum ke ladak pensi kereng dun pule pudet setami la sikhai hejanang bong Dora pen kacharvo pulote kato kabe angton penamasi kora petiti nasi kana hoke mithang nasi un pulotante un an penke lahai kacharvo avi pulote kedo kedam joyki nasi lake jasemet kachari bom sorkar atu pensi ke pangri paminanja bangki akidul bokajan pen ananterang karbeng nonglai Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo lapen lakha krepli korkanthi constituency ke parlo arlongwoti sam singnar arong lapen saborong pi rong niatum team karbiang long aphan arlongwoti LP school ahem kimi kikimpi ponthegapot rong araratum hinpen karbiang long autonomous council aphan kachuru kapajirpon Borpung Arlongwoti LP School ahem kidamtang Pharokre sirke bra trok sirke baning kampen bangso school ahem kimrang ponlo la sopena phi akimia school ahem kipipe pinan ajir dinglo ajir kiring thuong lo ke charle ahem ta ingra thangan pinlo la sojok
penangan aduk dorinti lo mate osomara tum la pen than bang atum aduk dopik an lo bonta peneng suri hini ra engko ra ke thom aning kan an ke arlong vuti LP school ta rong along ke do osomara tuma phan lo ke charle abar sai ki messenger phan matha pen akimia hem kimpilo Lapen kedam tang pena anapor ke osomara tum kacharle ahem ki mimi pen akisung dulu puchi nisi tim karbiang long keja mate CM Dr. Tuliram Longhang lapen Korkanthi constituency EM Raju Tisu alang nitum ke misen a school nangki piapot rong asara hin pen kachoro pajirpon GB Larsing Rongpi lapen Joel Singnar alang nitum bang hini kacepat duk pen bang so a school minangji pupen methang arong rup lapen mekar ke du anaphan chepang rumsi school ahem kapang thera sai sitami deng bonlo lapen la ancho takali towar dolong se kachelang ahem kijuna lang setami inglong araratuma phanta nang pi vekji pusi rong arat pen aning chetherenti kidu kisung ahut nang kirap dera bang aphan ke ting nini lapen eprang ke wangjilang arni an setami nangrap vek nangji pusi rong araratum aning chethipon renti lapen labang so school kikim ke cheng thang ache klo malom pen cheng lo kikim ke rang abang phu arlong vuti sabor rong pierong amekar mate inut inglong araratuma phan ka cheng hon pekabang phu jacob rong pe hin pensi kikim ke rang arpu klempon si patang ponlong pamilo labang so lo ke charle hem kang puja phansi rong araratum towar cholang dinglo Karbianglong Autonomous Council CM lapen Chairman Raju Tisu alang nitum bang hini setami bangso school kang puahut ke bang vekja phansi towar cholang pen ningche therenti Koilamati pen Samson ingti Karbianglong live Phangkedong do pulote rongso rongbot araratum kaikia mata ka phiri sopna jo amethang asomara tuma phanta ki do kedam ka pachere toy lapenan parta rong arlo kachichi nia bang phu bang phi bang lo tangte phangkedong pu koi pen arenga hu ke pasodun pen danglo apran karmudun anta dolo Bangso phangkedong phutha kedam tang aruni phaing kora sir cap arni dogmoka police station ke parlo break jam adimalong cherok to amai ke padopona sonsi kedam tang aruni phaing kora sir cap arni anarlo por phai si malong jaiponga hithialong cherok to amai padopon Bangso amai along dogmoka police station OC Sanat Kumar Mudoi jaipong VDP amai phu khoya singtimu chunbang Roman Rongpi konglong pathar VDP amai phu Dhon Singh Teron, Chunbang, Ren Singh Milik, Ganesh Than VDP Amai Phu, Baliram Terang, Chunbang, Khon Singh Hanse, Bida Singh Teron Pendang Lok ke ong dong atum chetong dun. Lai bui, atum thai tum cherok kopen, lang tunai bang putih na lokda gudu. Lai dengan VDP member, nang VDP secretary, VDP nayok walang kali. Kaplo ko neta jung rata long si, arpu dolo, iya kong dolo. Eso mah rekod tebal orang kepom hekoni kita itu cerok dan nak lagi. Nasional itu news orang Phangkedong po amen pen rong rup alo ko son pen si ahok helam kapache thang thap the dejima lapen rong rup phan nong no ki joje dejima po phuthak bangso amayalong chethan ponranti lapenan parta rong alo jong si bangso phangkedong amen pen komania tum kine dun dokok posatame Komara phansi birta ke pale damnangjima lahayalam chethan ponrenti Halapu Dokmoka Police Station OC Sanat Kumar Mudoi pensatami rong arlo mate methang angkanga jo arta ki jo matum hor biri anparta drugs hai hui kirin dokok ta the lasila hai hui setami kelang chari dunangjia bangke anutin abang phubang phialong ta arpu dolo VDP atuma phan ajo por non malom ke keton kelang ki doa kenang sot atheke non malom hem kichu pangrenga pi gari motor anparta kapre ason setami kang hua birta che thang kluk lasi keton kelang pado vek nangji pusi thanpon VDP SGB GB সকলো আৰু আই সকল আহিলে আহি আমি যেটো আমাৰ উদ্দেশ্য সজাগতা সভাখনৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল বৰ্তমান পৰিস্থিতিত যেটো আমি আমাৰ অন্ধবিশ্বাস মানুহৰ মাজত এটা অন্ধবিশ্বাসৰ সৃষ্টি হৈ আছে যে ডাইনী আৰু উপাধৰা এই দুটা বস্তুৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা হৈ থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ভুল কিছুমান কথা শুনি বা ভুল কিছুমান ৰিউমাৰৰ কাৰণে যাতে
নিজৰ অঞ্চলটো গাঁওখন বা নিজৰ জিলাখনৰ যাতে দুৰ্নাম নহয় তাৰ কাৰণে সচেতন হৈ থাকিবৰ কাৰণে সকলোকে আমি অনুৰোধ জনালোঁ আৰু এই বিষয়ে ভুল ধাৰণা কিছুমান যাতে মনৰ পৰা আঁতৰি যায় আৰু আমাৰ যিবিলাক পাহাৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰা লোক আছে আৰু গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত বাস কৰা লোক আছে তেখেতসকলৰ কিছুমান কেতিয়াবা কি চিকিৎসাৰ অভাৱত শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কিছুমান তেনেকুৱা মানসিক বিকৃতি হোৱা মানুহ থাকে সেইবিলাককে আমাৰ মানুহে মানে ডাইনী বুলি কয় কৰি পেলাই যেতিয়া পৰিস্থিতি Bangso chirok tokamai ke deng ahut rong arlo ajo phirlo ke ton kelang chari dunja phanpura torchlight setami ipajir pon langhin pen sarpang ring tigathar karbiang long live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi Bangso adawai non ke karbiang long pen west karbiang long along setami long pon ikji Nili kesu bangge pung pongchot puming mang la pesom dulu la pen farmasi mod la dawai hormu ene endo stami mi la amar jivan ko dawai en pen ang thega bangai cholong la so kiso ajoy ni si ni la so dawai chulo no na bangke chu bom lo ke non dumi thang ni chuklem chudam ni lo ni la si Farmasi dawai medical long sitami chel chu bom lo sitami hang arjada long li labang so dawai ki chupen ni ta okran misen la Clardak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trok pho 5 troxy nerke palong humri ignon Aruni Phayangkara Sirkep Urmirni United Nation World Food Program Lapen Food and Agriculture Organization Hinpen Nonamad Sudan Lapen Pregjam Aderalong Kangchir Kelang Ir Atomon Kejab Jiangring Thepiklo La sojok halada kido arat doan a ok apran lapen voreng klembang anghoy kepang bobede japan ingtang kring aderatum doan aphan chuningri padopon Labang so puthak rada hong jayalong ke banangkok laki jasmet Sudan along ron ke dobo majok ki choa sonamung kaduriang thek klang lapen Haiti Burkina Faso lapen Malia deralong munit lapen hormu hortar kedam kebang lapen ke roi setami kasiksak dokoga joinilo Birta kirib dunlong atengke kebang jia chiklo e jonang bong lak kep sose Sudan adet penchi usi along kaprek ke pathir dam jia phansi kachisi kondulo lapen lak engkora pho Sudan arat atumke ki chu asonamung kadure jok kangchir kelang irato mon setami chechak ponang kokpo athema ke chu asonamung hormu hortar keroya tobar Port Sudan pen kedam nang jido an setami safety issues sajoini chetonte etlo Labang sojok Sudan adera phandet lek kana hok ke do kali la solong Afghanistan Nigeria Somalia South Sudan lapen Yemen adera tuma phan setami labang so tomon Japon vegji non pen setami ke chu ki jun asona mung kaduri pen chenglok prek jam kasiksak ke phuang thek setami klangpon boma sonsi dolo La ancho da kalilang United Nation World Food Program lapen Food and Agriculture Organization hin pen ke paklangpon ke chu ki jun pen kasiksak naiji det sir ke pen akaprek det inkora hinia to aphan ke hotspot pusi hokpon lo labang so hotspot along ke parlopona det anke ke chu ki jun along masap so kache tonte mate kasiksak dokok ta hai pu adera tuma phan ansi amen thapon lo World Dex report Caribbean Long Live Aruni Phayangkara Sirkep Urmirni Kichengsi Surihinira Inkora ke thoma pharman Korea Pacific Island Summit Seoul rong supialong Nini a pharman paman ponlo labang somai lake South Korea pensi chari ponlo labang so mayalong Jasmet Kachingwai ke padopon lake climate change aputha khenlo labang so mayalong South Korea det setami RDP donsi Pacific a hawaralong climate change aputha kachedan pon thekje phanpura jakong penchenglo BD la pen dihin setami cherabdun po palam the chipi ponlo la solong kachetong dun ke do anabang photung setami kachedon dunang thek chepaklang ponrenti Anparta labang so mai ke padopon pen South Korea la pen tebok teraya det pen la an so se jirpo ka chepami pon thuji aphan la pen Pacific a hawarlong ke paprang pon thekje aphan setami aning chethe pondo athema labang so hawar ke isi ke nang sot la pen prek jam aderatum ame ka che biver hawarlo pinpurdam sinang
halapu China de pen langroya dui lapen island aso tuma phan ke parlo anparta midu kirung bom apora hot setami South Korea hin pen Indo-Pacific strategy kedam tanganing kan pen impu pondo labangso kangpu pon akemang lake free peaceful and prosperous region henlo lapen labangso hawaralong aron ateng pensi saita klemponpo World Dex report Karbiang Long Live Aruni Bhayangkor Rasir Kep Arni Russia Depen Chikloy John Vet Angbongsi Ukraine Dedalong Pongkret Drop Air Strike Kepaklopon Labang Sojok Raratum Kedo Kedam Rigrakta Kapheria Sonsi Dokoglo Birta Kiripon Long Atengke Adawapur Malong Air Raid Siren Kangreng Ahud Raratum RDP Pon Pesi Amethang Asai Cheklem Rentirong Pusi Birta Longpon Malom so phit bena bangke sining attack missiles nangkelo ami hisumon ke theglong ansi raratum ka phere lapen kache pachong ja phan towar chiririn tilo labang so air strike ke paklo pana dim lake Ukraine a capital ki farong supialong henlo labang so dim along air strike paman pon pe aprang jong setame ongdung missiles lapen drones pen setame Ukraine a dedalong Russia pen nang aplo Kiev a mayor Vitali Klitschko ahin pen ke pachinia tengke Russia pen angkelo missiles anke sining alongsi pahin nodun laplo norma thedong kana hok abilang bon setame central podel pen inurabang puabang masap so areng ahu ki swajok sekeranga hemalong an paliponlo norma keso kelang pen chenglok tong sikot pen kerap ke palidun thegja timatuma phan setame pachesik dinglo lapen halapu Armed Forces Commander-in-Chief Valery Zaluzny kethan pona tengke lapu henlo Russia pen angkelo 11 cruise missiles lapen ballistic missiles aphan ke Ukraine hin pen toware beng ana hotsi phalang nodun dedlo Russia hin pen Jasimet Karlempon lake western weapon ke pangsomading energy facilities lapen government buildings henlo bon setame patumi ki farong sopielong air strike paklopon det pen aphia bangke isi phere meme khangjangno Normad Raratum ka phere lapen kupisi ke claim jima apuka chini ne pen Kiev Metro Arlosi Chepang som Oasonsi Dolo World Dex report Karbiang Long Live Pinya Abirta Kelabansi Kantoniklo Arnikime